mwinshi Fatima, agahinda ni kenshi Fatima, umubabaro mwinshi Fatima, amarira ni menshi Fatima, amarira ni menshi Fatima, amarira ni menshi Fatima, amarira ni menshi Fatima, Fatima ni Zahara mwene Rasuli, ni Zahara binta Muhammad, ni Zahara umi abiha, ni Zahara nyina w'abemera. Fatima nabaye imfubyi kuva wagenda, nasakaraye ni nayo mbona, n'ubu harifa babwihakanye, n'umurima wanjye bawunyatse. Fatima baba banayeho urugi wanjye, rwamfatanije n'urukuta, baba inda yanjye yavuyemo, Muhsini alihe Fatima, Muhsini alihe Fatima, Muhsini alihe Fatima. Baba ibyo ntibyabahagije, bantwikiyeho n'inzu yanjye. Ese Madina yose murihe, n'abaturanyi nabo mbona. Ese Madina yose murihe, n'abaturanyi nabo mbona. Agahinda ni kenshi Fatima, umubabaro mwinshi Fatima, agahinda